السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. musidɓe julɓe on hiirama hirandu l'islam e hewti gadduɗal me en belbiɗo ka galle Alhaji Ibrahima Bari Allah on yurmiɓe o naadaɓe aljanna. karamo ko men Oustaz Abdoulaye Ba Seni keyɗen fuɗɗade darsuji men yontere nden hannde kattenen ɗo ko darsuji nayyi finotoɗen. darsu wonɗen mo wonɗen e fuɗɗode on ko deftere fiqhu sunna nden ka juzu arano nden fewndi ka fi julde. ɓe gayni ɗon darsu ɗimmo on yahen kadi ha joni ka deftere fiqhu sunna ka juzu tammo. gayni ɗon darsu tammo yahen ka deftere irshadu ila sahil itiqad. darsu nayaɓo mo en wonɗen e hombirde on no wowiri noon ko tafsirul qur'ana on hiɗen fewndi ka suratu al ishra'i haray ko tolimo on e darsu on hiɗen fuɗɗade inchallah. assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. bisimillahi ustad. bismillahi rahmani rahim. alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa alihi wa sahabatihi kiram wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. dan ka sunan salat عندك مساواة المرأة بالرجل في هذه السنة. تيتر درس ما دون كو فصل السنة جون الدهي دون يقول له سنة الله صلى الله عليه وسلم مساواة المرأة بالرجل كل دون دبون في هذه السنة وقوة السنة. قال الشوكاني إمام الشوكاني بماكي وعلم عنده أن هذه السنة أو سنة يشترك فيها كفي مكة الرجال والنساء. لو كفي كل كادو دين الله سبحانه وتعالى. ولم يرد جلال ما يدل كنتنا hunde kono tindina alal farqi ko semdi baynahuma fiha hakkunde gorko on e sonnajo on ala jolali ko sendi gollugol ɓe sunna on. wakaza ko noon kadi lam yeride jolali ma yadullu kono tindina alal farqi bayna al rajuli wal mar'ati fi miqdari raf'i embre ɓantugol juuɗen kadi ka julde kala no arde noon ka dalile ko noon gollirta intake no serti ɗon kadi. wa kaza lam yarid ma yadullu ala al farqi bayna rajuli wal mar'ati fi miqdari raf'i. ɗi mun ɗum ko waɗu ul yamini ala simal ko fowgo ñaama ngon ka hoore nano, jungo ñaama ngon fawa ka hoore nano yundabu no yiiɗa waɗugol yadi al yumna waɗugol jungo ñaama ngon alal yusra waɗano gon fi salade ka julde. o kadi warada gonɗe jooli fi dalika ɗum istiruna hadisan hadiseje nooge an thamaniyati asara sahabiya wa tabiina ani nabi sallallahu alih w sallam. ɗe iwri e jungo hemɓe e jungo sappo e jeetato sahabaɓe e tabiyankoɓe ɓeɗo ƴettino Allah sallallahu alih w sallam ko ɗum في مرهم. وعن سهل بن سعد قال سهل بن سعد بماك كان لا ناس بين يؤمرون بيمرتنو أن يدع الرجل دغورك ورتا يده اليمنى نفوت جنگ مكو نيامو على ذراعه اليسرى كهور سكون مكو نانو جنگ نانغون في الصلاة كجولده. قال أبو حازم كلماك لا أعلم أن لا إلا كنا أنه كون ينمي ذلك كنو هيوتي كنو جوكون ها هيوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتون يوري يمي ورندين. رواه البخاري وأحمد ومالك في الموطأ. إمام بخاري إمام أحمد إمام مالك في اللي كدون دولين حديثنا كموطأ مالك. قال الحافظ حافظين بما يكمل كده وهذا حكمه الرفع نياور هذا سون كفانتارو
يعني وبنتا بها تقوي النبي صلى الله عليه وسلم لأنه سبكون محمول نفرتره على إدو أن الآمر لهم يمر بدمهم آمر لهم يمر بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمر بهم يبهو قول لنقل وعنه صلى الله عليه وسلم توصل وعنه عمر صلى الله عليه وسلم أنه قال بما حكي من اللهم إنا من معصر الأنبياء أمرنا بتعجيل فكرنا وتأخير سحورنا ووضع أيماننا على سمائلنا في الصلاة ولو حدث وكذا يوري إنا من معصر الأنبياء من دنتل أنا باب أمرنا ما يمرنا بتعجيل فكرنا يتشنقل كنتار يمن تبتي نانجي موتي يتشنقل أرأتيالها نكبتنا منهم سكتا كدون كوي ونكانيون وتأخير كده ننقل سهورنا سولار يمن نهارنا يما قلتم برجع من سولو سكتا كدون هاجيهم كمان نعرف سولو نهارا أمريكا بجانغتا آية جابان رجوي ويسبق ويونده دون ليرة وقتا وننقل سولار دين ووضع أيماننا فوق نعم أمن دين الله سماء إلنا كدونا جود أمننا في صلاة كندر جود سندو من يامي رامل وعن جابر قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل وهو يصلي وقد وضع يده اليسرى على اليمنى فانتزعها فوضع اليمنى على اليسرى رواه أحمد وغيره. جابر بماكي يعني يقولون الله صلى الله عليه وسلم إن برجل يقول وهو يصلي تيم جولد تينم مفاي جنگ مكول نانغون كهو جنگ نانو نيام gitu nana ko fay ka ñam on say fantazaha be itti mo gerdi non itti jong makko nana gon ka wara ñam o wada wadi ali mun ñam gon ala sura ka hore nan kolli ko non gerdete ba kambe ta ko no golle hala nana be dejja to non kambe imam tagore ne fo hande ya joni goddum goddo golla goddum ama mo yetade fita o mono ما في قطنغو كما نانو بيتي وقال نكرتنا رواه أحمد وغيره وأنكر ننسى أي قط نكرنهم على واجب ما وخلو كمان بدو كرنهم سأسوء سأل قول كنت جول كجول ترون حتى أوجينا يسوع دامو نقول كرتنا فيه نتوقف صدوم هنكري هذا هنكري أيتي بجاون هورما على نايا فانكسون على الدين النصيحة دين كلها بندرا لا بانغو تقولي الله سبحانه وتعالى سأقول أنت يركوني أنت جرتا كل الدين كان سيدنا علي بماك الدين استوى كفير يارتنو أرنا غاندال Oleh hufangal hano maska di jo magalom, kono mi illa no maska hore hufangal maska leo. Sa no kuton kuno to bakto ya wata leni. Law kana dina bir ra'i la asfal awla bil masih min Allah. Obi no قال النووي كان رواه أحمد وغيره قال النووي إمام النووي بماك إسناده توقع بحديث صحيح مسلم وقال ابن عبد البر لم يأتي فيه أرى لمؤمن النبي صلى الله عليه وسلم لورا في لونه وهو قول جمهور الصحابة كلهم قبل يهود يكون الصحابة والتابعين تابعين كوكب وذكره مالك جلدك إمام مالك في الموطأ كدفتر الموطأ مالك دفتر أندان
ladal ulama jannguɓe no ande motto janngal ke naninde motto Malik kamɓe windirde juuɗe maɓɓe ɗen ɓe windiri nde wa gala maki lam yazal serali maliku yaqbidu no tama juuɗe juula hatta laqi Allah azza wa jalla ha o fotti Allah teddo mawɗon hayno woɗi ɗo dambitiɓe e ngol laawol makko waɗa mon ko tamagol juuɗe juula joni noon ɓe yeddi ke lam yazal maliku yaqbidu hatta laqi Allah azza wa jalla o wi mawde o wad'il yadayni nokku ka watte juuɗe ɗiɗi ɗon kono ɗe watte ka ley wuddu kaka hoore wuddu kaka ɓernde ɗum woni titre konni anda galal kamal bonul humami o lam yasbut tabitali hadis sahihum selluɗo o yujibu waɗɗino al amal golligol fi kawnil wadi wonde laatagol juuɗɗen taate sadri ka ley ɓernde o fi kawnihi tata surati e wongol kañum juuɗɗe kadi ka ley wuddu walma a huudu ko woowa ma ko ahoda indal hanafiya ko hanafiyankoɓen huwa kawnuhu ko laatagol juuɗɗen tata surati ka ley wuddu wa inda safiiyati ka safiyankoɓen tata sadri ka sengol e ɓernde wa an ahmada qawlani kal mazhabayn ma Mahamad no yewti konngol ɗiɗi ono laawi ɗi ɗiɗi surene ɗo ɗe ni wa tahqiqul musawatu baynahuma haqiqigol no fefɓetegol hakkunde ɗin ɗon ɗiɗi fa qala maki at-Tirmidhi imam Tirmidhi inna ahadal ilmi wonde yimɓe gandal ɓen min ashabi nabi sallallahu alaihi wasallam immorde wondi ɓe law sallam sahabaɓe maɓɓe ɓen wa tabi'ina tabi'yankoɓe ɓen wiyta tabi'yanko ɗani ko sahaba ɓen feƴƴi kotoɓe ɗo wiyta tabi'yankoɓe onon kadi ko ɓe noon janni sahaba ɓe janni tabi'yankoɓe tabi'yanko e janni tabi'ina hani ko ɗon ɗon giri tati laaɗo giri tani ɓuuri moƴƴude gire ɗen gire no laaɗo ɗen ɗum ko sahaba en hikkiɓe ɗon tabi'ina hikkiɓe ɗon tabi'ina ومن بعدهم يبيل يوتيوب يرون بأنه هي أن يدع الرجل دقول قوة يمينه ونيام مكهم على شماله كدون المكو في صلاة كندجول ورأي بعض يقام أن يدعها لوتر جنوب فوق السورة كهور وجه ورأي بعض يقام أن يدعها لوتر جنوب تحت السورة كهور وجه وكل ذلك أنه واقعهم نونا عندهم كما no hakkunde no lurda hakkunde mum intaha lanni walakin kono kadi jaat gonɗi ali riwayatum fillaji tufiidu no faamina annahu ko woni sallallahu alaihi wasallam on laaɗo mo jam e kisiwne mum on kana ɓe laatno yeyta waɗeno yedeji maɓɓe ɗen ala sadrihi ka hoore ɓernde maɓɓe fa an hulɓe sta'i فعن حلب التاقي قال وبه رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ولا يمنع نعمه على اليسرى ودنهم على صدره كهور برمك فوق المفصل وكذي ناك شاهدين عندي شاهد كسوكو نانغا فوق المفصل كدانا جونغو عند المفصل عند وجرنا كدوون كهور كو وجونغو كو وجه رواه أحمد وحسنه الترمذي إمام الترمذي إنه يحدث نمودي وعن وائل بن حجر قال بما صليت من جولي مع النبي صلى الله عليه وسلم فودع يده اليمنى جنب على يده اليسرى كهور جنب ننو على صدره دفاي كهور برمك وهو اليوم وعند ركن سفين الله جولي ريما موجه كان وائل بن حجر وصابه وعندك وإني صليت عندي المد دغري كان صليت عندي صليت رأيت سمعت هذا حد يوتي المد دغري بقولي نقولوني روية أو قيل
joni noon woni sallatu julima annabi sa sallam fa wada ɓe waɗi yedewol yumna jungo maɓɓe ñaamo ngon ala yede hille yusra ka hoore jungo maɓɓe noon ala sodri ɓe fayi ka ɓerde maɓɓe rawahu ahmadou o rawahu ibnu husaymata wa sahahu sellini o wa sahahu kadi o sellima toujours kanko ibnu husayma o sellini hadis on o rawahu abou daoud kadi wa nasaiyu bi lafdin kono ko e konngol suma ɓawa ɗum woda yadahul yumna ala zahri kaffihil yusra ɓen nan ko noon ɓe wolwi maɗo ɓe fayi jungo maɓɓe ñama gon ka ɓaawo newre maɓɓe ay ala zahri kaffihil yusra waɗin oɗen ni ɓe fawi oya noon wonni ko oya noon en ni war ruski ɗo kadi war ruski ɗo kadi ruski toujours ko dande junginte ruski o wiyete kuuwal ngal war ruski ko ujerne won noon ana konte o wiyete mifsal wasaidi awa ɗo kadi ɓe ini wasaidi kadi e ka secondal ay innahu wada yadahu lyumna ala zahari lyusra wa rusqiha wa saidiha fof ɓe waɗi maɓɓe ɓen wada waɗi yadahu lyumna ñamagom ala zahari ka ɓaawa newre ala yusra jungo nanogol wa rusqiha kadi e ka hoore dande jungo ka wononte ka ko inte ɗon no joni ka kuuwal jungo wasaidiha ko waɗi kadi ka sogona ɗum sogona ngal wana silan ɗum aray ko ɗo ɗum ɗo fof hen ɗum sa yi no waɗa ya anndu aray ko ɗo ɓe ƴetti a goɗɗoyde kañum ko andi kon tum no janngona ɗe defte no moƴƴi siki a yeyi e piiji boyi nder ga tawatana imamuji goto on ko yewti kon dawana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyina muhammad wa sallam kayre ha joni ne assalamu aleykum salam bisura andi ko ɓurte waɗede ko fawgol mum ka hoore ɓerde ɗo ɓurte waɗede ko noon kam min manaka bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina muhammadin ibn abdullah sallallahu alayhi wa alihi wa sahabatihi alkiram man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma al at'imatu fi ñameteji ɗi inde important ka hunde marde important e tawno wonɗo ko adna ɗo tawi ko daro ma o ñaama joni o andugo joni fi ɗin haare ko hunde important parce que yetta e ñaama ko noon ko hani on kuli wasura ko hani amɓe ma salatu ayyami ɗum ko towiya kono ga kadi kulu wasrabu kono wala tusrifu ka ñaama ko ñaamuɗa o si a ñaami kadi naya feƴƴinde e kongo dagi naya feƴƴinte taarifu o andigol al atimatu ko wiyete kon ɗiɗo ñaamete ko jam u taamin ko jamma ñaamete ande atimatu al atimatu ko jamu makko on noon goto makko nenne taam waya ma yakuluhu l insan ɗum ko neɗɗo no ñaama wata hazza bihi mo nguurinora min alal waati e nguureji wa hayri hay goɗɗum ko witami on heddo e makko ñaaka on haw koye wa fil qur'anil karim noka qur'an are allah o teddinde yaqulullahu taala allah bajjo sinino wiyen ka qur'an qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu qul innoɓe nulaɗo la ajidu mi heɓali fi ma uhiya ko wahayna ilayya faade yanko muharraman ko harmi ala ta'imin hoore ñaamete ñaamɗo ñaamete yat'amuhu o ñaami ɗum ɗum ande qul la ajidu mi heɓali fi ma uhiya ko hayna ilayya ko muharraman ko harmi ala ta'imin andi ta'imin ismu fa'il ñaam ko ñaamete yat'amuhu mo o ñaami ay ala akili yakuluhu e ñaamete akili ñaamuɗo yakuluhu mo neɗɗo o ñaami wala yahillu dagota ko min e muɗum illa ma kane tayban kona ko laaɓi kon
tatubuhu nafsu hara no yiiɗi ɗum wonkinki tatubuhu ino yiiɗi ɗum a nafsu wonkinki yaqulullahu taala bajjo seni ɗum wiya ka qouran allah sotoɗo mawɗo teddotoɗo yasalunaka ɓe landadema masa uhilla lahum ko hinnu daginanaɓe ñameteɗum wilinnuɓe uhilla la ko daginanama o tayibat laaɓuɗe ɗi simore maɗa o yasim ala noon ko simore lan amen o wii wal maqsudu ko fanda bi tayibi o laaɓi ko huna ɗo ma tastatibu nafsu ko konko wonki laɓɓini ñaama hara ɓernde maɗa nden liñita goɗɗum ton o tastahihi haɗa no yiɗi ɗum kadi wonkiki no yiɗi wa hada mislu qawlillahi taala no wawiru ko allah daali ɗon wa yuhillu lahum daginama no daginamaɓe tayibati laaɓuɗi ɗin wa yuharrimu alayhim harminanaɓe kadi harminanamaɓe alkhabaitha suɓuɗi ɗin ay to holle naya ñaama ko ñamoɗen o ka ko dagi ko daginaɗe ko harmi ɗon e harminana ɗum wa ta'amu minhu ñamete on no e muɗum ma huwa jamadum ko tawata ko hunde fendinde yani nde selba te jamad ma hunde ilayde sem fendinde amne muɗum kadi ma huwa kono ko tawata haywanum ko mummunte ko hirsete ko fal jamadu ko fendi kon halalum ko daggi ɗum kullu fo muɗum ma adan najasa wona ko soɓi kon alam to najjisa e ko soɓina kon andi mata najjasa ala tigi kañum soɓa kono so tawi woni ko soɓi won ɓukki e nder ko hara soɓinama ɗum noon soɓinama ɓaymi tum ma adan najasa no ko lasli on tigi soɓu ɗum najjasa on alam to najjasa on no lasli mum soɓa ko ko ukki kel nder to waɗi ha soɓi ɗum sendi waddara e ko lornata kon wal muskeda ko sulinta ko roisi ɓeyni ka hadise ma askara kasiruhu wa qaliluhu haramu kon ko tawde sa ñaami buy a sulay ko fanɗi e mum ɗum ɗon kadi ko harmi noon ayi a sulaali ko harmi tawata ko si a ñaami buy sulan kono ɗum ɗo hara ko fanɗi ɗum ko harmi ma yuskiru kasiruhu wa qaliluhu haramu asula mbeere exemple joni si aji seeɗa yarɗa asulata koye soko seeɗa yarɗa so yari buy man ɗum ha woɓɓe ɓuyno yara kono ɓuy hana haqqille mum ɓano anno yarira ono yiɗa ɓe ɓeere ne portoɓe kamɓe ɓe anne ɓeere ɓuuri alle ɓe jokku ɓen toon mbaɗen andi woɓɓe ko ɓalo yara ɗo ɗen koye laawi ɗin ƴippa hay tuɓeli mum ɗe ɗum ɗon noon hay koɗo wasi ɓeyni ɗo so ɗuuɗi sulne ko fanɗi kon ɗon kadi nayamemo de haɗa no harmi hade sago ɗum wi ɓe wi waddaru ko lorata kon eko lorata kon muskal eko solinta kon wa mata allah ga bihi eko yowdiri e muɗum haqqul gayri e haqqe tana sono haqqe tana mum hande mbuuɗi noon dagui kono noon tawi ko mbuuɗi goɗɗo tawata ko goɗɗo jeeyi dagalta kom nagge no dagui ono nagge goɗɗo nge a jeeya a hirtoɗange bisimillahi dagui tangam ma ɗum ɗum ke haara a ñaami ko harmi ko wiyete yowodiri haqqeji goɗɗo kono naji so ɗum ɗum mislu damiro ƴiiƴam walla moto najji so suɓina ɗum ɗum kasamni walla kasamni les ono nebban ɗan matat fi ko ma e muɗum ko arata ndowru nebban joni si ma e mayre dowru tawan ndu yoosi e majjiyan toon ɗen ɗum fof muɗum ndu muccitike mum ɗon haara ko ɗum wiyni kono najjis ɗum ɗo waɗi haɗan ɗon hande kadi ko dañiɓe ɗum hande ko ɗum waɗno ha Mouhamadou Boun Seyren rahimahullah yimɓe alone makko ande ko ɗum waɗno o hibbi nebban ɗam ɓan ɗum te mayre dayli o ñawli ɗam mbuuɗi ɓuy wonto kono ɓa ko dirham guluji e 50 dirham ɓa noon to fi yeyoy go tawi tigi tigi on nduwamiji maaye muɗum yoosi nder ɗon
o ini si o natti ndi juuri o masalan andu o nebban o jonti joma hawnaki o yeeya yimɓe ɓen o itta o ƴawna o yeeya yimɓe ɓen ko soɓi ko joni kanko o préféri hibbugol ñamande nde kadi o yoɓita ñamande fiita ɓe ñaama yimɓe ñaama koye nde ko soɓi ko ɗum ko ɗum waɗno ha o yeeyi kaso watte ala ko ɓira ɓadda delle o ko welɗo yo ɓenma o yeeya kaso wonde question janggi fi muɗum kaso hoore min hayati attaɓe en andi Mamadou Bun Sirina ko jaaɓe tabiyankoɓe kono ko neɗɗo marɗo imano moƴƴo ɗon andi onon somo Malik ɓe wasino o so ɓe feƴƴini Mamadou Bun Sirina koye on ɗon ɗen duwano fure maɓɓe on ɗulle ko on feɗɗuwanno fure on e ba kasa o wi kasam allazi matat fihi faratu mon ɗon nebbanɗo maaye muɗum dow li hadis sabu hadis rasul sallam allazi rawahu al-Bukhari o hadis mo Bukhari filli an maymunata annahu woni kanko so ilaw landano an samni ngay nebban wakkati fi wene mum faratu ndow fagala ɓe maaki alguha bugge kañum ndoru ɗum wamma hawlaha e ko woni sera ɗon o watrahuhu wakkulo ñamon samana nebba mon ɗam fagala alguha bugge kañum wama hawlaha e ko woni makko ɗon fof watrahu hawkon ɗum wakkulo ñamon samana ko heddi ko hande kadi ɗon holli hari ndu yo sali nder toon yo sali nder toon mon kitaki toon وقد أخذ قنية من هذا الحديث المر حديث أن الجامد كفنديكو إذا وقعت فيه سيانية مور ميتة كماي تريحت نحوك ما حولها كوني مقر منهم إذا تحقق سحو انجيني أن سيهون دهون من أجزائها مرصود من لم يصل يرتاك إلى غير ذلك كنا أمبر منهم min e majjam taw ko mber ɗon ɗum tawi tabiti seytere mayron fof ko iwalin fof no batte mum ɗum aray koy ko ammal maayi o amma ko selbi kom woni e muɗum ɗum maayi toon ha honci toon masalan yoosi toon ko en nawoyo yan jusu bimo laaqati najasati no soɓira saabu hen noon sabu hawrude goɗo soɓi on ɗum haɗa koye hawke non mo amal jillinirgol faring e tiga mo amal tappugol pooti on ettirgo mum tiga tappa ɓaaw ha utti toon ko etara yawa hewde ɗum etti on si ndowru maayi kala ndu maayri e ko yeeto on amata yawde no yeeya jama on ɗum waɗi nasalama ƴamiri en ma kittaqillah hayso ma kunta huɗo Allah kala ka wonirla kala suuli ala kala ka woni ala jema on dari bone makko wa khaliqi nasa bi khulqin hasanin jokko ngikkuno yimɓe en kadi ngikku moƴƴo on wattabi sayyi'atil hasanata tamhuha jokkina bone mo waɗɗa o moƴƴere bonta e bone on aw kama kala nam o inni waddaru min al samum ko lorta ko ɗumode ɗi poson o poson wa gayriha e goɗɗum koye naɗum wa samum poson o mislu samumi mustahrijati min al aqarib ana ko yaltide kon joni ko wiyete kon aqaribi e jaahe ɗen wan nahali e ñaaki ɗin wal hayati e bolle asamat marde poson amma stahriji ko yaltide min nabat e puɗi assam marɗi poson wal jamad gajirnihi ɗo wasirnihi ɗon e gawlillahi taala sabu Allah baji sinno mo daali wala takudu to warude an fusa ko wonkiji muɗum ɗen inna allaha tabiti Allah karoɗaɗo hibbitino moɗo rahiman ko yurmete ɗon o woni jaga ɓayi haɗamarɗo wonki kala warɗo wonki mo walantoyta sike wonki maki halfinaki amara droit sallittagol hoore makko fii ko an koye maki woni wartagol
Allah no haɗi warta ko ɗum wala taqtulu nafsa wala taqtulu anfusakum nam inna allaha kana bikum rahima wa qawluhu jalla sa'anuhu dalu allahumma ta'ata mawni fiyake mum wala tulqu to bugo be aydikum juuɗe mon ɗen ila tahalukati faade ko halakata on ko oɗon no firre nokkele boy ono rokkugol joni dépense gol jawdi mum fi sabilillahi no firre noon yettugol kadi jawdi mum no firansa kadi fino sabbi lawol allah yeɓoro ɗum kadi no firre noon yettugol joni beere yara ha bonnatiteki munɗi ma fima cigarette ɗum kadi no naata toon fof wala tal tulgo ɓeyde ko ila taholi kadi eko halkata on fof فقول كونغول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة من تردى أموني من جبل فلو تونغ فقط لنفسه ورد ورفور مك وورتي وهو في نار جهنم أو هنا تكيت جهنم تردى هم أنو فيها درتون كجايتون خالدا لوتادم خالدا لوتين فيها إما جابدا بوما ano pare tumo mon keta bogo warto ma felito ma wada ko kunagol sikka gasi ay on gasalde faman tahassa mo wobi ma mo yari summan koso fakatla nafsahu wari hore makko fa summu koso makko fi yadi wona jogo makko eta hassa mo yari fi nar jahannam khaldon woluto mo khalda lutude fi ay magga badan ko mangat la mo wari nafsahu ki makko be hadiyati hara ko jandi o wartori ko hadiyatu jandi makko ni wartori fi yadi wona jogo makko eta yatawajja'u biha kimo tuftura din don fi nari jahannam khaldan mukhalladan fiha abadan rawahu al-bukhari imam bukhari fi hadith wa inma yahrumu an harmi min al-harmata min al-samai posong al-qadru ko embere alati namu de yadru den lora posong andi kono dippi kiriji andi ko di poson jibe ton bolle marre poson ton andi ko ɓurti kadi munade ko ɗum watta ko lekki so tawi ɓurtali alana ko warrete goɗɗo plus ɓe ndo wa innama yahrumu min as-samumi al-qadru allati yadurru kamɓe lorrani nden wa amma ma yahrumu ma ko hammiri darore saabu lorre muɗum min gayri samumi harna poson misla tin iɗu looɓe watturaɓe mbullari wal hajar e kaaƴe wal faami e kembu bi nisbati emre liman yadurruhu emono lorri tanawolu ha are meme nde ñawre ɗo kadi ɗum ɗo kadi meme ñawre na par ce que kala no lori on ti loritori ɓe addi asidi adi hadis en yeeso ɗo li gawli rasuli sa sallam la darara wala dirara sono hay sina poson so tawi tuuni a loririma a loritiri ke hunde nden are naate ɗo ɗen ko kuɓiti kalida nunal maki la darra wala dirara lorna ala loritirgo ala rawahu ahmadou ibnu madia ويدخل ناطق في هذا الباب عندما الدخان تركي فإنه دار بالصحة وعندي الدخان فاني سيجاريتهم فاني الدخان لو فانو دونغوري أي نعم ما هبا سيجاريتي قول انت نجيرني حق اللي تكيسي ناري تبي ɗum gollirte ko makka gollete nokkeli go a taway ɗum tigina ko moƴƴini sike ka hurgoji ka fimoɓe ɓen toon sa yeehi toon a tawi kunde cigarette no liɓan toon ko toon ɓe fimi ɗum naɓaka toon fimoɓe ɓen sohli naɓori toon ani toon jaka ɗum ko toon kala ko ñamete ɗon e hurgo sike goɗɗo naɓata bananade hurgo ñama ka ma pilañiri joni noon a yeehi kunde cigarette sa yeehi ka hurgoji ka fimoɓe wonno taw toon ɓe fimi ɗi ɗum holli ko ɗum eɓɓindirte bongol muɗum ngol non koko haqqille ɗum ñawirte ɗum ɗon haɗa nafi ɓandu ɗum taw ko lota ko mbandu cellal nen ɗon ɓa kadi kala mo yiiɗa kadi no fiima ara a peesutamo ka toɓe hore jeyti ñiyawa yimma goto mo holnomo ɗo ɗen ɓe go tawi ɓe maɗ jiyo hay ko hewto ɗo jom mbele tawi o willa moƴƴe ma wilanima o ari ɗo ɗen a yeehi
kanko waɗi moƴƴe ma heyi ko maɓɓe ngo to tawi ɓe fiimude ko ɗum wirtuno ene koto ɓajaji daka ko ɓeer ba makko min ko ɓeyde tami yaltino ene accen ɗon wallahi ɗum firtuno andi tawi ɗum ɗon jeytini ha ɓe imamu ɓe fof maɓɓe imamu ɓenɗo kala mo anduɗen fiimay en jiɓa tawanti wona imamu meɗen ka ko ella fa innahu daaru ɗum lorray so kadi to lorray bisihati cellal ngal o fihi no e mum kadi tabsir funsugol jawdi ni wadde yiya ɗum e yeɓgolil maali ɗo jawdi a sooda ɗum hatta sooda ñamete la yokoni min juuɗi la yusmin walla yokoni min juuɗi fayinta hatta heege wal muskiru misle al hamri o soɗinta ko noon yiru beere on wa gayriha koyna ɗum min al muhaddarat ɗiɗi ɗo ɗe waɗayɗi ɓanndu no dorogo haqqille ɗen dirta wama ta'allaka fi ko yewtima ɗum haqqul hayri e haqqe goɗɗo goo ɗum no hay so tawina dorogo ɗum hara ko goɗɗo jeeyi mislal masruk eɗo ko wuj wana ko wujjani wal maksud ma ko jatta fa innahu la yahillu say'un no dagota ko hunde min zalika kullihi fof mumna ko dagoto hara wal hayawan minhu ma huwa bahariyum mum taji ne majji ko tawa ko bahar woni kan ndiyam ko ton hara woni amen mum ma huwa barriyum kaka jorde woni o mawri awakhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa sallam ndaara ne gaɗa ka moƴƴino ka zirnehi o nani ndaare ngal ka moƴƴi ɗon soñi ka zirnehi kala jogiɗo moƴƴiɗi ɗon ndaare ni wi'i zernihin ko ma'adinun alimu rahati wal lawni turafu murakkabatuhu munzul qidami wa hiya samatun ko marɗum poson yustamalu fi tibbi no golle fi ñawdugol lekkili mo alajati fi ñawdugol walla murad nawnu ben aljildiya nawnare ɓuri ngil walli mo kafati e surugol alhasarati ko kulle ngata e goy ko sa waɗi ɗum ɗon ɗen lorotam wal haywanati almudirra wano yaare en wano cula en gottata ngata e lorde waɗa ko ɓandu ma fiddama wete ko ɗum ɓe firi kono fowde mani ɗo ɗen yiɗo ɗum ko jerne ko mudamo fani maadi noon ko alimu raihati ko tawata maral urengol urahu murakkabatuhu munzu qidamin andira ko ɓooyi timuɗum o hiya sammatun yustamalu fi tibbi limo alajati alamradi inde mum en tigi tigi yaltal ko fi ko o gollitede kamɓe waɗi ko haɗay ɗum lorda tooke so a waɗi ka mannike tooke ɗe loratama kullu mar kom tooke si ngatima so a wuƴi ka ɓanduma loratama dernihi tooke ɗe haɗa loratama
maybe tonga ay be dawal sen بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والآيات التي أنزلها الله سبحانه على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم إن كدفت رمضان الإرسال إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد ذكر خصائص نعم Kami anda kono mbi di do mari. oyi anga sabi gitu wadde do ba to andon manne ala be gitu wadde man o we zikru khasa'is ar-rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam izmalan jantagol ndaro piiji ɗi sallam o heɓtori ijmalan ka ñoggugol ɗi on haɗa détaillaka wiyete ijmal lirrasuli muhammadi sa sallam khasa'is ihtassa biha no woni piiji ɗi on heɓtori kara kamɓe tum heɓtori ɗin noon an hayri gay woɓɓe goo min al ambiya simorde annabaɓe on saha wa khasa'isi ihtassa biha an ummatihi hertiɗi tata kanko tum hertori gay mofto makko ɗe kadi wal khasa'isu hertiɗi allati ɗin ihtassa biha an gayrihi min al ambiyai kasiratum minha non ɓuri ɗo hertori nula sallam o ko ɓuri ɓe annabaɓe heddiɓe ɗin hen ɗum annahu khatama nabiyina kanko hertori ngal ɗo ural kanko tibinira annabaɓe annabajo ha taɓa makko kala arɗo ina kañum ko annabe ɓawande kanko o feƴƴi ala ko wajibi juɓe huƴƴetugol kafaji haɓa on tigui ha nanggama wara par ce que haray o yeddi qala taala allah majjo sinno wi ka qouran ɗo ma kana muhammadum aba ahadim min rijalikum muhammadou wonal baba goto e ɓorɓe moɗon walakin kono rasulallah ko nuraɗo allah wa khatama nabiyina ko tibiniraɗo annabaɓe wa qala sallallahu alaihi wasallam maki ana khatama nabiyin mun tibiniraɗo annabaɓe mun timmode annabaɓe la nabiya ba'di annabajo warta ɓawa ɗum waɗi hana goɗɗo ko arkano jogani ko annabajo kanko o e werno mo on sawi kanko kala e werno ɓe ko duraɓe haɓede ala ɓe yeddi qur'ana e hadise jinnaɓe sa sallam ɗimmon ɗum almagamul mahmoud ko nokku yettiniɗo nokkure martaba mo daroytota kanko tum ɓaygal tuddungal wa huwa assafatul usma ko tefore mawne nde kama fi qawlihi taala wona allah dawli ɗon kanko allah tow ɗon asa no tijja an yebo asaka rabbuka nde immintinama jomma magama e place mahmoudan yettiniɗo aɗa kala no faala on place to hande yawmal qiyama so tawi woni jama on darki ha kala ani kala faalama yaho ko yahata o ƴiwe ka dara ɗon kala yahowo naɓɓa yaraka tigi tigi haala no faala e goɗɗo ha so on jawani ɓeyta feere yahogo ko baba adama kanko woni abul wara baba tagore nen ɗum hannde ɓe yahay toon ɓayna ko hoore makko anene mawɗo jino ko hoore makko ɗo hannde ɓe yahaka annabi nuh yahaka annabi ibrahim yahaka annabi isa yahaka annabi annabaɓe maɗɗi ulul azme en tigi tigi dal ɓe ha ɗon kono ko sakki sakkaniraɗo sa sallam ko ɗo tawata wawadirade fi nokku ɗo ɓe hosu saɓattade nuna sallamaki noon kala noon noddinano so julɗo nani o duike du'a noddinani ɗum defore maɓɓe ne hewtemo nane anduwa ɗum o wiya ɗum du'a moƴƴo allahumma rabba hasi da'wat tamma wa salatul qa'ima ati muhammadil wasila wal fadila wa basu magam mahmud wa warta ala jaali himmirgol on himmirama kala du'a du'a on
وبي وكما في حديث الشفاعة الطويل وأنا أرجو حديث في استفورين حديث جوفلو المتفق على صحته سل قطنا على الشيء الغرموم أن الله جمع الأولين وهوتي أرم بن والآخرين سكتوا في سعيد واحد تنبر ووتر نكبر ووتر فيقول ويا بعد يوغا الناس بن لبعض يوغا بينا يوغا بينا يوغا ألا ترون إلى ما أنتم فيه كون يمودكم ألا ترون إلى ما قد بلغكم ويطفئكم ألا تنظرون أندارت من يشفع لكم من تفنعون إلى ربكم فارك جومو ويأتون آدم قالك باب آدم ثم نوحا سلام في جبالك أنا بنوح ثم إبراهيم سلام في جبالك أنا إبراهيم ثم موسى سلام في جبالك أنا موسى ثم عيسى قالك أنا عيسى ثم إلى محمد صلى الله وسلم عليه أجمعين فكلهم يقول اذهبوا إلى غيري إلا محمدا ونا محمد صلى الله عليه وسلم كلا أرى كبول من يا كبول من نار من dan yang lekala ku nafsi ku nabi mak kata ummati na ko ngar nafsi jogi den ga nafsi ko auto habbida angi mawdo ma hay ko beydo kamen habbe ke de auto wakil dingol beydo han jawa jo wal da beydo ma jawa ma nawe jom ku nafsi tum won kiyanke ko nyamete ayay sak ma ko arte wala ne da taw da ben no fu parce ay ndado be adani ma entajo be be dak be adi lando ndum yalla ndo no ne be dak min ko jodi mer ko be da be ne be do taw be do kala no ida ko hiyo mintum nafsi jon tikes be ari kan be ko ba me den adama be ne ko ni baba ta ko ne joni wal men an haray dama relation inam sus no baba tam be fop ma be kala adde ganto hara no huuli nden ñande ɓeyna ɓeydi allah yeeso nden ñande ɓe suusta suudde allah fi goɗɗo ko foto mappini ɓe sinano laaɗo mouhammadin sallah sallam ɓay naw yagol kanko ina ana laha ko min woni hande e nden ɗon ɗen ngal ɗon nden ɗon tefoore fa yahiru sajidan o suuya ko sujjanɗo allah ila an yusana lahu ha newnanemo bi safa at tefoore nde wa bi hada yashar ko sappo ɗum ɗo ino feeña fadlu ɓura makko ngal ala jami el halqi e ɗo de dangal tagore ne wakti sasuhu bi hada al maqam e hertorgo mawɗo place al wasila o ɓennama ko place mahmoudan o al wasila o wi tammon ɗum ko umumu bi isatihi ko huɓutugonowede makko nen ila sagalene yimɓe jinna sagale al jinna wal ins kanko yimɓe fof eno laaɗo on nelano e niyam amma arsalna min rasulin illa bilisani qawmihi oɗo noon ko ila amati nas jamia joni noon kala ko yimɓe nulete oɗo noon ko dennanga yimɓe nula e muɗum yimɓe jinna balno yawti hay yimɓe ɓen hewde ka jinnade toon on ande kalannode haqaɓe toɗen ɓe sarafna ilayka naftanno jinni al ayat no holla en ɗum kala taala to ɗon daal qul inu ya ayuha nnas kono yimɓe inni min rasulullah kumnaɗo allah on ilaykum fade mon jamia on fof ayi kanko tun heeɓi onulaɓe fof simol arab kadi aya temedde capanɗe joyi e jeetati wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi basira wa nasira min nulalma ko nayde nanga yimɓe ɓen fiya won weltino kala gonnonaade aljanna wa nasira huɓiniro kala saliɗo sigon inde o maayi no ronki tuɓude on naata yit waka moda sabay ayno kay jeetati tabarakallahi moƴƴere jooma heewi ɓeydi wonande o ɓeydi ko nande on nasdalal furqan teppino furqan ala abdedo jeeya makko on mouhammad sa sallam li yakuna fi walatul alamina tagorde nasiran wajotoɗo wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamina kadi a koye furqan kaya alano kono wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ɗo ko lambiya aya temedere aya jeeɗi mi laalma koye nan e yurmede wen tagore men ɗum anndi kam nono taifa ɗani ka yowno taifa ɗum anndi laaɗo soñjina moƴƴo ɓayru bappa makko abou talibe maayi
e ɓeyga makko kadi nene Khadija tawi ko ɓe tammitinamo ɓe wonno honko moom tigi tigi on ɓe ɗaɓɓi noon joni yahugol joni Taiba fi yamajo ɓe ko wallitoɓe fi yettingol ngal ɓe nulal andi ɓen tan ɓe tawi to yimɓe jofoɓe lamɓe ɓe tawi ko yimɓe ɓe moƴƴa tigi tigi on ɓe yambiri jofoɓe ɓen e ɗayfi ɓen e ɓogol naata on kaaje ɓen si Allah ron ko nula sina kanko ɓe sali jaɓude ɗum kala yiɗi fof kala ko hannde ka sa yahi joni sa inni ɓeni onon compte a inni menen ko Taifa are no anda ko maw e moɗon ɓe salno wiyno ko nulaɗo Muhammad sallah sallam ko ɗum woni no awalo hira kono tawno ɓe arti ɓe tawina yimɓe jaɓay ɓe ɓe sali yon noon ɓe noon kaw artono ɗum ande Allah tippinno malaikajo kono yeytomo o elti pelle ɗen hakkude ɗen pelle ɗon mo faala wayde ɗen pelle hoore maɓɓe ɓaɓe waɗima ɓe andi ɓe finimo ka yaaji ƴiyana mbarami ɗo ka koyɗe welde makko ɗen himɓe ƴiiƴam kono andi o jaɓano ɗum o jaɓano pelten welde hoore maɓɓe wenni o hama yamadio Allah subahana taala yaltine ka keeci maɓɓe minoyne la ilaha illallah yo acci ɗum Allah on tippina ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin onena sa maki hayndi wotiminaɗo yettonaki hoore mo kanko sina hurmo Allah o hunjama ɗumlaɗo mo noon kono fi maɓɓe on kamɓe araɓe ko tempo wawugol andugol joni heɓa ballal sallo yottade ɗum nasama kala noon wa israfna ilayka jantu men firlituno e ma min firlituno e faade e maɗa nafaran dental minal jinni modi ɗo jinnaji yastami'una al qur'an wa israfna ilayka tumande min yiltuno faade e ma nafaran dental minal jinni modi jinnaji ɗi yastami'una al qur'an hiɗi heeɗo qur'ana ko janggata ko lamma hadaruhu nde ɓe hiwtuno ɓe alude inni ansitu deƴƴe ɓe yamodiri ɗiye deƴƴi walamma ƙuɗi hande gaynano janggede wallaw ɗi hucciti ilaga o min faliki majji muntinina ko jettuno ɗi waaji kaji majji on fiinde ɗo ɓuranaɗo hada mujma on alay ɗum fottana hoore muɗum ɗum laaɗo hettori ɗum ɗo wal ayatu aji allati ɗen ansalaha llahu Allah tappini ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fiha toon kitabum li jamiil halqi o yewta de nanga yimɓe al jinni wal ins jinna yimɓe id kanat laatnode risalatu ngal makko ngal amata no huɓɓitanide sagalayni tenta ko e ɗiɗi koye sagalayni ko yimɓe jinna andi ko ene ɗo Allah wondiranta sino wulde kono holla hen ɗum holla hen ɗum wonde wolonteɓe na yawoɓe jaɓɓude ɗe ma yawoɓe hoolade ma jarama ha Allah wondira ma nulaɗo Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ne tunda koye wayin kaldatake min asbabil an-nuzul sabu tippagol ngol ma kana ko laati mawjuda no wooda fil arabe ɓen falaysa taksa e wonde min ayat e aji muktasan ko hertori bisabu alma en toɗɗaɗo allazi on nasala fihi mo tippi mo bittifaqil muslimina fottangoɓe ɗo julɓe ولم يكن ريالي أنه يقول بالمسلمين في مرة من الجلبة إن آيات الطلاق أو الزهار أو اللئان أو حد السرقة والمحاربين وغير ذلك تصف بالخشي أي معين الذي كان يحسب النزول نعم وإني فلم يكن بآية أحد من يقول من المسلمين في مرة الجلبة إن آيات الصلاة آية طلاق آية قبل ترجع أو الزهار ما آية نني دينغونغول صنع من نمو awili an maayaji ɓiɓɓe fi huɗodirgol aw hadde a sarkati ma ɗum wiyete ko piggal saria oɗo guykani joni wal muharibina e saria ko waɗa ɓeɗo mutuɗo kuppirde ruttuɓe wiyete muharibin jetta jawle waɗa yimɓe muharibin o kadi sadake koni aɗum ɗo yaktasu no hertori bi saksi neɗɗo almo en toɗɗaɗo allah si on kan laati sabu nusulil aya sabu tippagol aya on hawri
Andara ay orang bobo. Na go sini ka go. Ha? Desert. Pak. Apa ni? Kan walan. Desert ini do ini usah Kuan di anu anak go ten ang. Lafu da jangu ne. Ko aya jadi yo. Ay je Qur'ana din tigi no di godde harana de da alay de. No, de do ne to be yo tu ne. Ane. Kas. Qur'an. Qur'an. Qur'an Karim. Yalti olha quando quando eu aquela onde fez. Sim, ele. O Azam. O Amsal. Kapan kasi jangga kita dua sinyal de sini. Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل كونوا حجارة أو حديدا الله سبحانه وتعالى يقول يتبين الله كونوا لا حجارة كاجة أو حديدا ما جند نمبر تيرو دي تبي يدون كمانو كلا كون دون تمودون سو ما يحتاج من دينارو aw khalga ma tagu mi ma yakburu ngemuno puri mawnde fi suduri ko kaberre mo fasayaquluna fa yugo man yu'iduna kombo mitin tamen qulihu allazi ko fatrakum tagu don awala maratin kala wa anur sayunqiduna ilayka fa yajande makko e mabbe yajande malu ko saw ko e mabbe dimbale yaquluna bayna mata huwa ay ka yeddugo ka salago yaquluna bayna ka mata kan say mata huwa dum kan say watta kulinu be asana tijja an yakuna qariban ta woda ta batiki sanna ko kala ko on yeso ko ne arde wodaki yama yad'ukum nyande onodo taw wa tastajibuna bihamdihi ma yama yad'ukum nyande Allah yamata malaika be noddugol fa tastajibuna jabulo bihamdihi e noddugol Itu jo modong, pada sununa don sikka in labistum wonde on yibano ka aduna illa qalilan kuna. Pada sununa don sikka in labistum illa qalilan on yibako na seda. Pada sununa don fillit illa bistum on yiba illa qalilan kuna seda. Mesin jan sunu zigo ko sikki ko digo ko fillitu. Aku biar libat dia biar meyakul nabi nuya Allah tinggi Hasan bokong ngul mokide ngul labede inna syaitan tabdi syaitan yanzahu mabon nabaina hum hakune mappe syaitan lombo hakune weldo be hakune sibe bon hakune mappe inna syaitan tabdi syaitan kana lil insan on ne tangkom adu ang bukanya mubina panggulo dono dua kutas kita dole Allah siwig mubina ko bangi weta ko bangi ara banga ka oi tapi nak tangke dei kana lil insani tapi setan anda nak tangke onde aduan ko ganyo mubina pangu de masudan kunanda jangu do Qur'an angare banga ma mo sia jangga ala hedade Ayaw tayo de ko bangi ko nga. Ayaw tayo de ko bangi ko. Tawo sudah aja makuling. Sige nanet ko na royede. Ku den yete.
andi ko ɗum wasi o yetti mande naafiki yaga no andorto si a wondi sa jangi ɗen hadiseje ɗon a wondi e goɗɗo aɗa andi siko naafiki ma sina naafiki goɗɗo kadi so wondi a yikkogaji makko ɗe anda siko aden seytan nima sena aden seytan rabbu ko joom moɗon ala mon an rabbikum fi moɗon in yasha somo faala yarhamukum o yurmin on o in sama somo faala yo asiko mo ledda o ma salnaka allah taala ɓe nulaɓe malayide maɓɓe wakkilam ko addeno kodamma ko yettingo oma ala rasulillah bala ko moɓel na acciraɗo fewnugol par ce que an yettin tuma o rabbuka joomma alamu woni anduɗo biman fi samawati wal ard ɓoy ko kammude kaleeli fof kanko man walla kadi ko wongo faddalama ɓurni bada nabiyin yoga e annabaɓe ala baɗi dow yoga watena dawuda mi hokki annabi dawuda zabura deftere zabour qul wiu oɗo lasina nodde ɗin sa am ɗum aaji ɗon ko reweteɗe min duni ko wori allah subahana wa taala on wala yamlikuna kasfal durri ɗi wawata ittangol o lorre heɓu ɗon noddeɗe ittata o ande mon ne so mabike joni allah daali wawata ɗum wala yamlikuna kasfal durri an kunde wawata ittande on lorra mum ɗo mon wala tahwila ka na yilugol lorra on ata yittude few ulaika sori min alasina ɓen yadduuna ɓe nodda yabtakuna ɓe ɗaɓɓa ila rabbi faala ko joma al wasilata ɓattrogal ayyuhum agrabu ko hemɓe ɓurta ɓattade o yarjino taginirama taw yurmande makko ne o yakafuna ɓuula asabahu lette makko ɗe inna asaba rabbika sabtiri so jomaɗa nen kanatake masuran ko renteteɗe mum ma rentetemadde ka ɗaɓɓere ma façon jiɗi fof so tawi koye daɗuɗe e bullodiral maɗa e ko hakkude ma e allah subahana wa taala kadi way min qariyati ngala saare wo saare illa nahanu muhlikuha andi wadi nakira min qariyatin to ko saare wo saare ala illa ko minen penamen nahanu men illa nahanu menen penamen muhlikuha min halkene qabla yawmil qiyamah waɗi masala ñamre mo somme yimɓe toon ɓen ɓe fof ɓe maayay ko atigi dagngal darade fof maɓɓe aw mo asibuha mama letta yimɓe saare nden asaban sodde lette sappo kanade kesare ko jannata o fil kitabe ko deftere mastura ɗum ko winda ɗum ka lawhil mahfuji allah subahana wa taala masturan ko winda ɗum alhamdulillahi rabbil alamin taniki allahu subhanahu wa taala nenanɗo en tawigol ɗi darsuji ɗo en toriki allah faami en kon ɗen e janngude ko nenana en gollitirgol darsuji ɗin hannde ɗi darike ɗo en futtorde jam kadi inchallah assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.